abaziro kuhaburwa kwejumbira mu kushemesa iminyito ebyo mukono no babene babugana aho bakuru bishemero lya Kamonje Vocational and Secondary School no kurambura ikororo ry'embaho twabana bitaha na shoma aheza ecyakana ninga shisine ya mukaga konka abariyo mukozo mu kugandara kore ibintu byo muhendo mwana shanga ngo mwana waha no bwakurgahi nahakuza takubasa kubona abarukubwana aho bakuru bishemereri baborekere emyoga etari yemwe nemwe aharumu ibyakanyabwenje ukubazira saruni ikororo ry'embaho eri abana babo bakubasa kushoma okwenda kugasera nyinsi yabo ngene bitekatekwe biruho ibyo tukwegesa abana no kugira ngo ebintu biba umwanya go kugira ngo namugene ngo mutwara makuru agabantu hari uri kuvugana n'umuntu muvugana mitiyana ayegwire bitebe nkebi ubwe mbahoze rugira kuno ngene harho bare mu mwana na yedaga hafinji ko kurondera muci wenje icyo nagende tibe mushobereye avugira ati nanesu muzabasika mukoreki uzubareke ikororo ry'embaho rero bwahati nariza kwera beje by'umukono okongera habwo bwabo ombyo kubija kandi hamwe no kushohoza bintu ebirya hamutindo go higuru nico nanagambire mindset abantu nibatekateka muwaza kumbarara no kwasa kubona ibintu birungi byo mutindo nke mutwareba kunka hatiya hano twatandika kuranzya ngo ebi bintu nibasa korekero witu hano so itendekero rikweseniriza hamutindo gwahigo tampara wikibiri maze resinya kunaje munari bite n'ishunga akabuka manza byangumera abana kandi amanyirire ntayuze nabyo kana mazena kumanyika cinga kora omurukiko ndworumwe abeje bashabira okushomesa amani barukuranzya hari Gashakwa Anthony Twin.